uyu musirikare karabutaka wa M23 yitwa Willy Ngoma. Hashize imyaka itari mike umutwe wa M23 ugarukaho cyane haba mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Birumvikana abakunda M23 bitewe n'uko bayumva ndetse bashyigikiye impamvu barwana, ariko nanone hari abatayishyigikiye ndetse bakavuga ko nubwo bemeza ko ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo n'ubwa bagenzi babo ngo atari ko bimeze, ko ahubwo ngo ari abanyarwanda biyita abakongomani maze bakajya gusara ubutunzi bupfuritse munsi y'ubutaka bwa kiriya gihugu. Izi manza ntabwo ari njyewe kuzica, ahubwo reka mbabwire ibigwi by'uwo musirikare w'ikimenya bose wa M23 warwanye inkundura ndetse n'uyu munsi akaba akirwana. Ni umugabo umaze imyaka myinshi ku rugamba rwo kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ubundi se ibi byatangiye bite? Iyo wumvise M23 niki kikuza mu mutwe? City broken by 3 days of battle. Mu 27 Mutarama mu mwaka wa 2025 nibwo umutwe wa M23 watangaje ko wafashe umujyi wa Goma. Uyu ni umwe mu mijyi ikomeye mu gihugu cya RDC ndetse ni nawo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Niba warakurikiye amakuru ajyanye n'intambara, M23 imaze igihe kitari gito irwana, nta gushidikanya umugabo agiye guca mu maso inshuro nyinshi. Ubundi M23 izwiho kugira indwanyi zikakaye kandi zatojwe neza, bakaba abahanga ku rugamba ndetse no kumenya gutegura intambara ku buryo bugezweho. Ikindi kandi ku bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga bari hejuru cyane. Uyu mutwe ufite abasirikare bakomeye kandi bafite ubumenyi buhambaye mu bijyanye n'urugamba ndetse bakongeraho umurava baba bafite bikaba ibindi bindi. Mu masura yagiye agaruka mu mashusho y'ibitangazamakuru bitandukanye rero, isura y'uyu mugabo nayo ni imwe muri ayo ndetse nawe tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Ni Lieutenant Colonel Willy Ngoma, ni umwe mu nkingi za mwamba muri M23 kuko uretse kuba umwe mu basirikare b'indwanyi karabutaka b'uyu mutwe ni n'umuvugizi wabo. None se uretse igikundiro, ubuhanga, ubunararibonye ndetse no kutarya indimi imbere y'itangazamakuru, n'iki kindi waba umuziho? Ibijyanye n'ubuzima bwe bw'igisirikare, ibikorwa bitandukanye yagiye akora, ibijyanye n'umuryango we, ubutunzi bwe ndetse n'ibindi byose wabibaza kuri Lieutenant Colonel Willy Ngoma, byose urabyumvira hano. Icyo usabwa gusa ni ukureba iyi video kugeza ku musozo. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Lieutenant Colonel Willy Ngoma uzakunda kumubona yisekera, kabone niyo yaba ari ku rugamba ntuzamubona yarakaye. Ngaho reba aka kantu. Rwanda wasn't supporting you. No. But you have taken Ngoma without. That is not true, my sister. So Rwanda Nous hasn't sommes been. une armée du Congolais. We are a Congolese army. We are Congolese. We fight for a fair and noble cause. We are Congolese. We are not helped by Rwanda. No, let's talk that. Aho yasubizaga umunyamakuru wa Sky News wamubazaga ibibazo, asa nk'uri kumwemeza ko ngiye abadakorana n'u Rwanda batari kubasha kugera aho bageze uyu munsi. Maze Willy Ngoma aramusubiza ati, oya rwose mushiki wanjye, ntabwo dufashwa n'u Rwanda. Oya rwose, turi abanyekongo, turi ingabo z'abanyekongo, turwanira uburenganzira bwacu, ntabwo u Rwanda rudufasha. Oya rwose mushiki wanjye. Kimwe mu bintu abenshi bakundira M23 ni uko bafite discipline ya gisirikare, ikintu batandukaniyeho n'indi mitwe yitwaje intwaro, kuko imyinshi muri yo usanga hotera abaturage bya hato na hato. Gusa M23 y'abaturage bayikunda kubi, dore ko nabo ubwabo bavuga ko ari igisirikare cy'abaturage barwanira ukwishyira ukizana kw'abaturage babo, ndetse bakaba bafite intego yo gusubiza ibintu ku murongo mu gihugu cya RDC bavuga ko cyashegeshwe n'ubuyobozi bubi. Abahanga bemeza ko impamvu M23 itagipfa kuva ku izima ku rugamba ahanini biterwa n'uko bafite impamvu zifatika zituma barwana ku buryo bemera guhara amagara yabo kugira ngo izo ntego zizagerweho. Biragoye kubona umutwe witwaje intwaro ufite ingabo ziri ku murongo ndetse zifite discipline nk'iyo M23 ifite. Iyi ni nayo mpamvu ikomeye abibwota amasimbi bibacanga maze bakavuga ko ari u Rwanda rubiri inyuma. Uyu Lieutenant Colonel Willy Ngoma ibinyamakuru bitandukanye byamuvuzeho byavuze ko yavukiye mu burasirazuba bwa Kongo, akaba yaravutse mu mwaka w'1974 ndetse akaba umwana wa gatatu mu muryango w'abana 7. Nyuma y'urupfu rwa se mu mwaka w'1986 Willy Ngoma yimukiye Kiwanja muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Willy Ngoma yize amashuri abanza muri Camp Ebeya Imbanza-Ngugu, akomeza yisumbuye mu bijyanye n'imibereho rusange ndetse yiga n'amateka muri ICP muri Mbanza-Ngugu.
nyuma yo kurangiza amashuri yabaye umwarimu w'amateka ndetse n'ubumenyi bw'amateka. Si ibyo gusa kandi muri 2012 Willy Ngoma yinjiye mu gisirikare cya M23 aho yabaye umusirikare wa Sultani Makenga, umwe mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe wa M23. Yazamuwe mu ntera kugeza agizwe umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare. Ibi ngibi byavuzwe n'ikinyamakuru ijambo.net, ariko nyamara ntabwo bizwi neza, gusa ni ibyanditse. Benshi bavuga ko amakuru y'abasirikare ba M23 amenshi atajya ajya hanze, gusa niba byakozweho ubushakashatsi bumwe na bumwe. Mu ntangiriro za 2024 Willy Ngoma yazamuwe ku ipeti rya Lieutenant Colonel, ahabwa inshingano zo guhangana n'igitutu cya gisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika n'ibikorwa byo kurwanya M23. Ibi ngibi byatumye agaragara cyane mu itangazamakuru atanga amakuru kuri M23. Mu ntangiriro za 2024 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kamufatiye ibihano kamushinja kugira uruhare mu bikorwa by'ihohotera n'ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa RDC. Ibihano byose yari yafatiwe byagize ingaruka zirimo guhagarikwa kw'imitungo ye yose mu bihugu bikomeye no gukumirwa mu ngendo mpuzamahanga. Gusa ibyabaye byose ntibivuze ko bizamuhagarika akareka kurwana, dore ko abangaba batangaza ko ngo barwanira uburenganzira bwabo ko nta kintu kimwe cyabitambika. Mu buzima bwite rero Willy Ngoma ni umugabo ufite umugore n'abana 4. Nubwo inshingano ze mu gisirikare zituma ubuzima bwe butamenyekana cyane, azwiho kandi gukunda umuryango we cyane no kugira uruhare rukomeye ku bana be. Gusa bikavuga ko ngo hari igihe uyu mugabo yigeze gutangaza ko akumbuye umukobwa we cyane, gusa aho hari kera cyane. Byinshi nasomye mu binyamakuru ni uko bagerageza gushakisha amakuru yabo, nubwo bitoroshye kuyabona, dore ko hari n'igihe amakuru yabaza atuzuye neza. Mbere y'uko ngana ku rugamba rukomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo n'uburyo akomeje kwitwara ku rugamba, hari imbere gato mbere y'uko yinjira muri M23, dore ko bivuga ko uyu nguyu yabanje kuba umusirikare wa FARDC ndetse kandi akanarwana Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru hari y'urugendo rwa Willy Ngoma mbere y'uko yinjira muri M23, bimwe mu bitangazamakuru byavuze ko yabanje kuba umusirikare wa FARDC mbere yo kwifatanya na M23. Gusa nta makuru arambuye ahari, cyangwa se yemeza n'ibikorwa yakoraga cyangwa se n'ipeti yari afite muri icyo gihe. Hari n'andi makuru avuga ko kandi yaba yarabaye umwarimu w'amateka ndetse n'ubumenyi bw'amateka. Gusa byose nk'uko nabikubwiye ntabwo byemezwa neza ngo binashyirweho umukono, gusa byarabaye. Ikindi kandi amakuru avuga ko ngo yigeze kurinda papa wa Tshisekedi nk'umucancuro wamucungiraga umutekano. Gusa uyu munsi barimo guhangana ku rugamba, bose bahanganiyemo n'ubundi. Umwagariye M23 nk'umuvugizi w'igisirikare, undi ni perezida. Bivuze ko umwe yarenze se, ariko uyu munsi barimo guhangana, dore ko binavuga ko nubwo bari guhangana bigeze no kuba inshuti mu gihe Tshisekedi nawe yarwanyaga ubutegetsi bwari buriho, ariko nyuma akaza guhinduka. Ibi byose byavuzwe na Sultani Makenga ubwo yaganiraga na mama w'u Rwagasabo. Ariko Willy Ngoma amakuru avuga ko nubwo rumwe mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko ari umunyekongo kandi wuzuye neza. Ariko kandi uyu mugabo akomeje kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byinshi, afite kandi n'ijwi rikomeye cyane muri M23, ndetse kandi uyu nguyu avugira M23 mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye. Gusa nubwo uyu nguyu yafatiwe ibihano bitandukanye, ngo ntibishobora kumugiraho ingaruka habe n'imwe, kubera ko yavuze ko icyo arwanira kizi neza, kandi ko imiryango mpuzamahanga ifite impamvu yafashe iyo myanzuro kubw'inyungu zo gushaka kumenya byinshi bimwerekeyeho, ndetse kandi no kubasha kumenya ibyariye kuri we. Benshi bavuga ko uyu mugabo ari inkingi ya mwamba muri M23, kandi koko biragaragara ko akunda icyo arwanira, akunda igihugu cye, ndetse kandi akunda abanyekongo muri rusange, kubera ko uzamubona kenshi mu bitangazamakuru bimwakira agira icyo avuga. Gusa benshi mu banyamakuru bagigomeje ubundi bagaragaje ko uyu mugabo ari umugabo ugira urugwiro, kuko benshi bari batarahura nawe bamubonaga mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye, agaragaza intwaro bafashe, agaragaza uburyo FARDC iri gutsindwa, agaragaza ibikoresho bihambaye. Nejo ubundi niko byagenze muri Goma, avuga ati muhumure umutekano ni wose. Nubwo bitajya bibuza ko hari igihe urugamba rushobora kutagenda neza, cyangwa se ngo uhore wishimye, kuko nawe hari igihe bibonaga ko byakomeje kugorana, ugasanga yarakayemo. Ubwo yafataga umusirikare w'umucanshuro amwicaza hasi, ubona ko ari ibintu byamubaje rwose. Ati kubona uhembwa amafaranga angana gutya ukaza kwica abaturage b'igihugu, ibi byose byarabaye murabyibuka. Gusa bamwe bahamya neza ko M23 irwanira ukuri, ikaba ari niyo mpamvu ihora itsinda ingabo za leta ya Congo FARDC, ngo kubera ko kurwana nta kuri ufite, nta n'intego ufite, ntacyo wageraho. Willy Ngoma kandi abenshi ngo bamukundira urugwiro agira, bishobora kuba ari niyo mpamvu ahora atsinda urugamba, kubera uburyo agira urugwiro agahora yisekera. Birashoboka ko kandi ari mu bantu bakunzwe cyane, akaba ari umwe mu batuma abantu bakunda umutwe wa M23. Reka nizere ko wasobanukiye byose kuri uyu mugabo. Niba ufite igitekerezo kitwandikire muri comment.
njye nari Aniki mwakoze cyane kubana natwe Imana ibarinde.